المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض والمغاربها بر وبر خصوصا ما في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روي الإمام القسطلاني ثم إلى روي صاحب هذا المقام الجد عبد الله الحمد لله أخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه Babut tasatturi utawi iki kubab nerangaken gawe penutup tasattur fil ghusli ing dalem adus wa kafilil yatimi lan wong kang nanggung ing bocah yatim wa kitabati hadiril jumu'ati lan nyatet wong kang hadir salat Jumat. Ani bin Abbasin saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas an Maimunata saking Sayyidatuna Maimunah rajin Kanjeng Nabi Siti Maimunah qala dawu sapa Sayyidah Maimunah satartu nutupi sapa ingsun an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku yaghtasilu siram sapa Kanjeng Nabi minal janabati saking junub faghasala mongko masuh sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan karune ing tangan kaline Kanjeng Nabi thumma sabbah nuli kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan tangan kelawan asto tengene Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan asto tengeni Kanjeng Nabi ala shimalihi ing atasi asto kiwone Kanjeng Nabi thumma sabbah nuli kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan napa niku asto tengene Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan tengene Kanjeng Nabi ala shimalihi ing atasi kiwone Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan napa niku tengene sebelah kanan bene asto tau sa asto biyaminihi kelawan tengene Kanjeng Nabi ala shimalihi ing atase kiwone Kanjeng Nabi faghasala mongko masuh sapa Kanjeng Nabi berseni farjahu ing kemaluane Kanjeng Nabi nek cara mandi dalam mandi junub wama asabah lan wamalan barang asabah kangenani apa mahu ing farjahu thumma masahanu li kari-kari ngusap sapa Kanjeng Nabi faghasala mongko masuh sapa Kanjeng Nabi farjahu ing farjini Kanjeng Nabi wamalan barang lan masuh ing barang asabah kangenani apa mahu ing farjahu thumma masahanu li kari-kari ngusap sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi ngusap alal haiti ngatasi tembok awil ardi utawa bumi thumma tawadda'a nuli kari-kari wudu sapa Kanjeng Nabi
wudu'ahu kelawan koyok wudu'i Kanjeng Nabi lis salati krana nglakoni salat ghaira rijlaihi sakliyane sikil luru. Tsumma afadha nuli kari-kari ngeloberaken sapa Kanjeng Nabi ala jasadihi ing atase jasate Kanjeng Nabi. Tsumma tanaha nuli kari-kari ngedoh sapa Kanjeng Nabi faghasala dibudi maswi sikil faghasala mongko nyiram sapa Kanjeng Nabi qadamaihi ing napa niku ing suku karune Kanjeng Nabi. Suku sokone kada bahasa halus suku. Faghasala mongko masuh sapa Kanjeng Nabi qadamaihi ing suku lurune Kanjeng Nabi. Bab menjelaskan tentang cara mandi jinabah, sunnah-sunnana dalam mandi jinabah dalam adus dari junub. Nika sunnah-sunnana. Siti Maimunah pernah menyiapkan aing kang kui Gustih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Maimunah bintil Harithah. Siapa ki Siti Maimunah bintil Harith untuk napanya mana? Aing untuk mandina Gustih Kanjeng Nabi. Siapa ki Siti Maimunah. Pas tutup pakai penghalang karena tak riwayat Kanjeng Nabi mandi bengkang nih kesobung. Tak riwayat Kanjeng Nabi nikah mandi bengkang sobung. Makanya karena tak senerangaki Kanjeng Nabi toman mandi bengkang, sebagian ulama wajib hukum satrul aurah walaupun ning khalwah jeding karena bener darurat kinangan. Saking dari Raja Malon bentodus na Kanjeng Nabi dah ke Gusti Allah sampai beliau tak kesokan bengkang. Apa? Karena tak ada tempat, tak ada kenangan selopot dari pandangna Gusti. Nah ben sing kok maloh mun yabas bi Gusti Allah, sing kok todus mun tengale ben Gusti Allah dalam keberadaan abengkang. Makanya kok tak gelem dia bengkang. Nah, karena dari riwayat nikah Kanjeng Nabi mandi nikah tasattur ngangkui satir padusan jandeng coba gawe napa padusan sing gawe sarung sing gawe atus niku ono sing kita satur kali Kanjeng Nabi. Makanya ulama sebagian ulama niki mewajibno adus tasatur niki wajib hukumnya. Mandi ngangkui penutup kenging seleber pokon cak bengkang jur minimal sawaten kemaluan dua yada budi tertutup. Napa katok, napa sempakan, napa katoan. Aci mun nganekan aci aneka khusus sering nek bini lah terus darah mun mandi bareng pas tak ngangkui penutup ya pokon made pak perkara pancet ngelakoni ya dosa nabi tibi kor lemade pak apa boleh mandi sungai sejelas banyak orang lebat tak mungkin tak ketela orang jeding nih kasih keadaan khulwah saya tak ada orang persepen saya sepeh karena saya pada nikah benih darurat wajib kinangan tasatur nikah atas satur ngakui satir penutup
dalam mandi nikah hukum wajib nikah nikah dalam junub harap mereka cak junub al jinabah tutlaqu ala kulli man anzalal mani au jama'ah. Setiap orang sama keluar maneh atau orang saajima keluar maneh tak keluar maneh kocak junub. Enyame junub lijtina bihi al sumyal junub lijtina bihi lijtina bihi salati wal ibadah. Junub ni kocak junub sebab orang junub esoro nyewi dari salat dan ibadah. Maknanya junub ijtinab menjauh daripada solat dan ibadah hatta yatatahhara minha sampai orang kelak soceh daripada junub dari jinabah. Jadi cek sampai ngeremehaki bab aurat nikah karena badan yang alam kubur menikah esek setin yang Gusti Allah gara-gara tak satrul aurah dosa yang kebiasa dak jeding, dak songai. Kimun dak jeding ki sebagian badase ngaranin darurat. Tapi karena Kanjeng Nabi ini kata satur, tak pernah rasana Kanjeng Nabi ini mandi abengkang sing ke para ulama badase adabu bener termasuk darurat. Wajib satrul aurah. Ki wajib nutup aurat kemaluan minimal sawaten 2 kemaluan walaupun tak sakapina antarana beban bucil di atas atau out peneka paling tidak 2 kemaluan neka sampai terbuka dalam mandi neka mon mandi bitibian kimon mandi bareng mon ring bine isi sakapina beten tak oleh engki kita terserah pokoknya pada pak ya sedarurat nikah mon apolong bi sebine darurat tak nyaman mon asleberan darurat nikah tak apa-apa nikah pun sekira cek mate temar artinya sekira apa teng Nabi Sayyidina Ali dan Siti Fatimah tak gelem tetap pakai selimut dari atas. Kanjeng Nabi pun pakai selimut dari atas. Acokep bereng selimut tak kesokan Kanjeng Nabi muka aurat sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah yang kisah menikah tak pernah mudabyur mereka ni kocak karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajhahu deka wajana Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali mulai mumayyiz, mulai belik sampai sepo tak pernah rasan ningali dek kemalona. Timun mandi tertutup, tak pernah mon ajima juga tertutup sehingga Sayyidina Ali tak pernah rasana ketengal dek kemaluan. Mereka nak kocak karramallahu wajhah karena wajahnya tak pernah ketengal dek kemaluan. Berdasar debu tak toman ngetel tak ketengal tak pernah ngetengal dek kotoran makanya makruh hukumah. Apa ada ngaciling de kotoran ini gak makruh. King tak lega mun jongok. Mun teh jongok. Nyongo okor aja. Makruh. Berdasar debu Sayyidina Ali yang dijulukan karramallahu wajah karena tak pernah ngetelak dek kemalona. Berdasar debu karena tak pernah ningali dek kotoran ya dek kemaluan benda ke kotoran hindari nih kah hindari ya semampun sampian pun semampun. La ilaha illallah. Dari cara mandi dengan Kanjeng Nabi pertama tasatur pakai sutroh pakai penutup tak bengkang Kanjeng Nabi ini kan. Wa huwa yaghtasilu minal janabah fa ghasala yadayhi thumma sabba bi yaminihi. Sebelum Kanjeng Nabi mandi pertama cuci tangan. Bersihin. Tanang neke bersihin termasuk kaifiyatul ightisal minal janabah wa adabiha wa sunaniha. Jadi Kanjeng Nabi
pertama kali nggih peneka mandina sebagaimana Siti Maimunah bintil Harith aparing kabar aparing cara nyabe aing kang kui mandina seramah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngakui satir Kanjeng Nabi bisatirin kelaban satir. Nah sebelum Kanjeng Nabi nyiram kabeten pertama kali ghasala yadaihi tangan duan becai yasai kami congo takut beda penghalang takut beda napa kotoran takut beda penghalang sebisa medepak sebisa langalangin antara na aing bi kolek ghasala yadaihi ya beco kada tanang duan thumma sabba biyaminihi kemudian beden sekanan seram kada ngala secibuk sekanan arah kanan nikah ya seram kemudian ala shimalihi sekacer seram berarti sekanan pakade sekacer nomor 2 sekanan kada mak sekanan sekacer ya saikia faghasala farjahu kemudian kemalokna wa ma asabahu ban apa se beden yang kemaluan kele jadi mare ngasain mare tanang beco berseen kemudian syakil yamin sebelah tangan neka yasain ala shimalihi kemudian sebelah kiri yasain nah neka mun ngangkui sibuk mun ngangkui mandi jeding itu mun mandi di sungai dari jalan langsung nyelem mun ke sungai nggih aneka mun ning jeding faghasala farjahu kemudian kemalokna bersih wa ma asabahu ban apa se tepak dak kemaluan kele pecek bersina thumma masah biyadi alal haid marseneka kimun ainga karena Kanjeng Nabi enggak tak seneng ifrat tak seneng tafrid tak seneng boros dalam segala hal mandi ni Kanjeng Nabi ni kebeda okorna aing ni kalau lupa kula okorna wudu Kanjeng Nabi juga beda okorna ge segelas ni pun cukup kang wudu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi sangat beci dak boros ni membuang-buang makanya orang saya nyaman aing ngak ku lebih sambian mangken ni kecek sain odi neng kanto aing ampun letak rangkorang aing lah ni kemikir sambian mun ngangku ya aing saya buang-buang ni mikir de orang saya kekurangan aing alhamdulillah odi neng daerah saya nyaman aing walaupun aingnya banyak lah contoh di antara na bukti cek bahwa Kanjeng Nabi ni tak seneng dek ke pemborosan ni kah dalam wudu ni kah sunnah tathlith telo kali muat telo kali tanang telo kali kopeng telo kali cetak telo kali soko telo kali walaupun sampean wudu ning tasik benih ning aing sing orang benih wudu ning tasik wudu ning sumber tetep telo kali benih bulan korang aing benih sebab Kanjeng Nabi tak seneng dak boros masih sampean wudu somper wudu ning sungai mon pal wudu ning tengah tasik tetep sunnah telo kali benih karena takut korang aing benih Kanjeng Nabi tak lebur dak boros okor mon mandi okor benih bor gejaboran benih mon pas sampean di metu orang korang aing cek ben seroben enggak dua temor Wonorjo ni ke sampai pada naga nengon wanyar korang aing guys melarat senyumber ni ka gimon jono-jonon sini kayak enang keseneng biore ngebai tandon ngebai napanya mana enggak belumpeng sini ka mari sen kotoran ni ka kotor nah yo sapaki ke tembok otak bedak bumi bersih maksudnya kalau cor biaing awil ardi tababumi thumma tawaddaa
Marsine kamare pon mandi Kanjeng Nabi awudu wudu'ahu lis-shalah wudu nengak wudun salat. Anapa mek sabak ke tanah atau badak tembok mata neng lain liyuzilal adza an yadihi sopaja kotoran tak menempel neng tanang bareng-bareng se tak sae se kotor nika sopaja tak nempel dek tanang. Marseneka awudu Kanjeng Nabi engki tentona bi sunah-sunah tamat madhah amor kemor Kanjeng Nabi marseneka istinsyak Kanjeng Nabi mor kemor pun napa benih mor kemor sekadar mor kemor sampai sarah wastansyaqa istinsyak Kanjeng Nabi sebelum ngelakonin apa wudu sunah-sunan wudu tak buang bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnongku ghaira rijlaihi selain saka dua karena saka dua dibudi diki ma wudu muah tanang sebelum sokoh thumma afadha ala jasadihil ma badan penika langsung egrojog bi aing thumma tanaha pas Kanjeng Nabi agak menjauh faghasala qadamaihi dari beda nika Kanjeng Nabi agak menjauh pas ngalak aing boleh ya saki dak saka duan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engki montro sempurna nikah montro sempurna cara mandi ning Kanjeng Nabi nggak nikah tanang pakade berseen kemudian sebelah kanan saya pengelocor aing sebelah kiri pengelocor aing seneka berseen kemalokna mare berseen kemalokna buang kotoran sebeneng tanang bisa ke tembok atau ke plesteran atau ke bumeh ke tanah sekira tak nempel kotoran gila ben bauna tak norok bauna kotoran peneka thumma tawaddoa marsine ke wudu mor kemor istinsyak wudu ahli shalah persis wudu dengan wudu salat ghaira lijlaihi selain dari soko dua sebelum soko dua egrojok kapi badan thumma tanaha semua menjauh faghasala qadamaihi marseneka ibecuen tanang dua selesai puna aneka cara salat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis nikah pertama menunjukkan seorang istri harus getih de orang laki dalam bab ibadah benih getih urusan ngakan benih getih urusan kelakuan sementara reng nek binik semakin getih mon laki nah ala aqua getih apa ya tang laki ala aqua siapa ki kapi paapan nah segeronjong jualan gorengan macam-macam mana siapa ki keng tak pernah nyiapaki peralatan untuk sholat tang laki sekejaki berangkat ke Jumatan tak siapa ki siwek minyak room marisineka kelampi poteh tak siapa ki surban sobu jadi nyapaki mau nalakoto mau saya jualan siapa ki mau kita sobu lah tek-letek mau saya nyari rosoan empon ketek yang urusan lakoh keng tak ketek urusan ibadah ini termasuk diantara bukti bahwa Siti Maimunah bintil Harith ane kekete dak Gusti Kanjeng Nabi bener karo kete napa kete urusan ibadah siapa ki aing siapa ki penutup satir siapa ki kapi ane nutuaki napa ihtimamu
zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti orang naik bini ni ke kutus ini ke orang laki ni ke tenda ni urusan ibadah. Utang laki norok jamiah. Utang laki mon kula kurang ngaji. Tetapi mon tak kenceng selaki todus dak sebine lek tapi lek siap pagi. Ya kopi dengan om kada tak ada kopi ni disa. Nom kada malah teges. Siap pagi kopi bisbine. Apa jere? Kecil-kecil mulai neki sarapan. Siap pagi kopi. Oleh kencir nereng bine ngane. Oleh kencir ngaji nika. Walaupun tak norok ngaji. Bila ben tau salah norok ngaji lah nyongok ning YouTube bae. Bila pada bae. Engki, apalah ada nek bini di khusus kek lakian. Sebini mandiin anakan, mandiin kombo ya. Embana soro ngaji. Ya lek siapa ki kopi nah, kuduna. Pusopo le beri sarapan kada malah tak lapar rok jalan. Lagi neng Buk Supini. Tak ada modern. Ya. Nika harus nggak nikah harus sinergi, harus saling membantu antara rakyat. Jadi orang laki saya tak ngaji ya, orang laki saya tak ibadah ni kata odus. Kenapa? Karena lek siapa kibibinan, lek cepat aki kapi, kontak kah, ketap kah, ngenom mah, marbajang sopu lah beda kopi, lah beda kudu, lah beda ketap kah. Oh ya lek saya kelangkong berangkat. Mungkin kutun sini kak Jumatan nah. Entar jamiah, entar tadi. Tanya kita bismillah tak berangkat tak. Tuli Jumatan, tak jalan tuli ngaji. Tuli cek benaben. Senika. Nika tugas orang bini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu dalam kebajikan, dalam kebagusan. Baik. Nomor 2 dari hadis nikah menunjukkan nikah adalah ta'liman li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mandi cara ngak nikah ben ngak onengen Siti Maimunah gela cara nak parengen oneng ben Kanjeng Nabi nikah taklim apareng oneng de ummat tah de mon cara mon mandi saya tepak cabengkang pakai satir, kemudian awudu, kemudian napa istinsyak nyergu aing dari elong mor kemor ban sipitoro ta sampurna mun ngak nikah. Jadi mun junub soro tuli mandi cek nengeneng cek loyun mari je lemas kapi tak kele cek saka tuli leda jedeng hakian payah le lemes ora kendur kendur makan hukum makruh orang ngakan atau bangenom dalam keadaan junub yurithul fagr maraki kapaker orang ngakanan dalam keadaan junub minimal awudu muntedung awudu muntak mandiah awudu karena cuaca celep masalan tengah malam celep dina ledeki sekali sanmesan para sopu kok mandi malai seger kayak nggak wudu sambian cek neng dalam keadaan junub malaikat rahmat tak masuk dalam compok muna dalam compok ni kepada orang junub akela kada mari akela pas wudu tedung boleh masih aworo kan kisi nikah al jima fokol jima ni kata oleh awrok mestilah awudu mentak mandi repot mau soreng pikun cek lah mari ki buru kabit mari baca apa cek ki buru ya kita baca pikun pah pikun saya bobo buni pikun cetak saya atas nyanyi kelopai wit mari le menta pole wit nje mak pikun dan sebini pola le pikun bene ko jadi al-jima fauqal jima awrok awudu kada muntak mandi soro awudu
nikah. Nek tenger nikah, ki walaupun lah tak kira malah batu. Aworo kada mam lah awa mato lah. Aworo ke bula. Kira ngepatin nabi si bini asli. Nge boleh. Kira kene patin nak cara alos dia. Kira kira tak kelecek terus selake. Aworo bul, gak tahu bul yo. Ya apa? Boten kok. Tak kira aworo. Ngerasa ki aworo, kira ngeletak-letak kapi jan sepul. Tak kira aworo. Iya bilen majibu srobilon. Pokok senggol bacok dia bilen senggol bacok. Jadi mun aworo kah surah wudu mun tak mandi. Cak moro tedung wudu kada akela marekela berseen buang kotoran seneng tanang neka. Karena kalau tak sadar mun tak pandai je wager-wager do tak tahu lah. Demoro tak ngerti. Ya ada budi letak ngurus mula paji letak ngurus pun ada seren masih kiai pada pak ini kisaran kiai. Ayo minta sehari baca lah telur ngedurus matun gulaku pikiran tenang deh lah yang papi dari pikiran jangan gula kan dari pikiran. Masalah nyara mulai pikiran tak tenang tak kira senang. Tetapi api dari pikiran masalah tua mempikiran tenang nih kehilang ala boy. Tetapi cak biasa aki neng junub ngakan junub tedung junub. Seneka perhatian kiongku neka. Namun sampian tak bisa persis enggak cara mandi kanjeng Nabi paling tidak teroh nek sekone. Oh mon mandi pakai penutup. Pakai penutup khusus sering naik bini ya ini kemun mandi jeding bener mandi songai mandi songai ya tahu omong bini ngak putri duyung pemandi ke songai ngebay bungko kelar ngebay jeding tak kelar maane sering rajaan bungko nabi jeding mosok ngebay bungko kuat ngebay jeding tak kuat tak nyaman mau tak mandi ke songai kurang lega ini repot. Kadung biasa nggak nikah ya teh nikah menunjukkan bahwa orang bini mestinya geteh dek orang laki dalam bab ibadah nikah rajin dengan kanjeng Nabi Siti Maimunah bintil Harith nikah nyiapaki deka kebutok na Gusti kanjeng Nabi dalam kebagusan dalam ibadah bener nyiapaki seka pasar seka sahabat siala kuah tak kalah penting siapaki napanya mana peralatan ibadah. Nomor 2 ini adalah taklim dari Nabi mulang ke kaul manjenengan cara mandi ingat nikah. Jadi mandi mun bisa cak bengkang atau paling tidak dalam keadaan-keadaan tertentu mun wudu masalan. Oh tak bekila pun cukup menutup 2 kemaluan sauaten beneka kemaluan yada kemaluan budi nika tutup ya artinya sempakan tok nika cukup. Tahadus bin nimah al fakir kaulah asempakan mon mandi sak asempakan selebaran mandi selebaran mula kalau paycek darurat tak nyaman wajar pak tahdus bini mah bene keng mater bene dari kesombongan mau mandi abang kang sabeng tak nyaman saja walaupun ada orang haja lebih bersih ngetela atau ada bersih haja bersih nyongok to tak nyaman sekali. Mun neng pondok kalau Ustaz Al Habib Taufik wajib mandi pakai sarung nih. Mun nanti takzir. Laki nih kah? Pondok laki neng karaton nih kah? Tak boleh mandi bengkang. Wajib ngangkui penutup ben tak oleh tedung kecuali pakai celana. Takut kang terbengkang. Jogongku. Karena banyak neng alam kubur ayat tin Gusti Allah perkara aurat nih kah? Mandi neben saroben, akam neben saroben, sing kebanyak orang ngatela da aurat ta. Nika senyeba pagi, yang kiba nika eseksan yang alam kubur tini ngajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tak memperhatikan dak bareng sekawasan dititi kewajiban kiba nika satrul
aurah. Nutup aurat nika semerintahake nika Gusti Allah. Bene kiai, bene ulama, bene para asatid bene se mewajibkan untuk nutup aurat serah Gusti Allah. Mak beda orang mandi akang bengkang akang meba akang bengkang ben serobot. Masya Allah cek ngasih montor asempakan tuh pengen rembong rumah tak todus. Entar ke sungai sarongnya ke sandeng tanang sekanan arokok sekacir nekem mau ngomongan bi ganjan ngare di meben pada bengkang karo lek tekem medok tekem napa angul parwah ngare di temur apa iya ngare di nyaman ada apa-apa padahal dosa nih kak aurat orang laki nih kak ma baina surra war rugbah antara na to'ot ban bucel luar solat otabe dalam solat apa neng sabergem lah dari budi ngali balik buka gitu gara-gara nih kadang-kadang orang tak ngereken ke aurat jadi sabab oleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala urusan kemi ini kan bahaya kia karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdebu inna aktsara dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ammata adzabil qabri minal baul al hadits wa kawaqal inna ammata adzabil qabri mayoritas siksaan ning alam kubur minal baul dari kemi korang pati asoceh dalam kemi korang dalam memperhatikan dalam kesucian mulai akan mecel tanja lagi nampas ke sarung nampas ke celanan pas abejeng ki ampon lenangkung najis kapi inna ammata adzabil qabri minal baul nyak benyaan orang esek seneng alam kubur sebab kemi ini kesebab nyebab pagi bareng sereme ini kareme mangan cek pengestete nongku dalam napanya mana dalam toharoh bab sesoceh mandina perhatiaki wudu ni perhatiaki ya paling enten pon mun awudu ca bengkang ngakui anduk ngakui sarong seneka ca bengkang sampean bengkang maca bismillah nawa bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu bengkang maca bismillah ya nikah matur muga dadi ilmu manfaat perhatiaki ongku nikah dadi mon di anak biasa aki nutup aurat iki mon akang bengkang video kadang bi baban kebay story tadi cek gendungku ila tawa bengkang kebay status lala anak kang bengkangin main anak kemer wa keme sampai kebay foto pacung foto tepak keme tidak rem tepak keme ya tek keneng mainan keme ini ketek keneng dosa bareng najis tek keneng kebay main iya pun reng lamber baca letak atau kahokom letak ada mainan kana konan nih kan orang ngalah beti cepuk keme emang mantap aki bor aku ni tahu lejek najis nih macam lereng kona letak sompa apa mainan jentik kasti peta umpet mulai suka mele nyari tanah nyari beti ya no bikin golah keme engkala di bangan tamaki buru lah karena sini ketok main rengkon nih kan mau makin saya mengarah ke perzinaan ponan main anak-anak makin ya waliyadzubillah ya pon terbuka detail ilmu semanfaat nih kayak engak cara nemandin Kanjeng Nabi mon tak bisa kapi cek buang kapi terus semampun sampean tugas sereng bini abantu da orang laki dalam bab ibadah. Taib an Sahal bin Sa'id wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكيا علما نحظى بالخير نوفى كل شر كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك صلى الله عليه سيدنا محمد بن فادل حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بر وبار خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد بن العلي وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد بن العلي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله وشهم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين جميعا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد